Remember this, it's the grace of God. Hindi mo ganun ang biyaya ng Diyos. Hindi mo isipin mo na, naku, pag itong biyaya ng Diyos ngayon, baka bukas wala na. May pananampalataya ay kwento na continue to be strong in the grace of God, continue to grow in the grace of God, continue to abound in the grace of God, and continue to serve in the grace of God. The grace of God be upon each and every one of us. God bless you. Upang purihin ang Panginoon. Ket tiday ti ngamalem kakabsat, sapi kumata dan tayo ti ragsak, ag-o, ken gagar iti puso tayo nga mangitandudo, mangidaydayaw iti apo. Dagiti kantan tayo ita ngamalem would be about trusting God. Amen? Panagtalek, pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Our first song, I Just Keep Trusting My Lord. Let's sing that song, I just keep trusting my Lord. Tumayo tayong lahat. Let's all stand together, please. Amen. I just keep trusting my Lord as I walk along. I just keep trusting my Lord, and He gave me a song. Though the storm clouds darken
is a faithful friend. That's a faithful friend. I can count on him to the very end. Amen. Though the storm clouds darken the sky or the heavenly train, I just keep trusting my Lord. He will never fail. Second, I just keep trusting my Lord on the narrow way. I just keep trusting my Lord in each day. Though the road is weary at times and I'm sad and blue, I just keep trusting my Lord. He will see me through. He's a faithful guide. Amen. That's a faithful guide. He is always there, walking by my side. Amen. Though the road is weary at times and I'm sad and blue, I just keep trusting my Lord. He will see me through. Yes, whatever that we are going to experience and go through in life, God will see us through. Amen. Not only that, but our prayer is that God will guide our hands. Our next song, Precious Lord, Take My Hand. Alam nyo, naging paborito na yata ng ibang mga viewers natin to. They love this song. So let's sing, Precious Lord, Take My Hand. First verse. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I'm alone. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me on. When my way grows near, gracious Lord, linger near. When my life is almost done, hear my cry, hear my call, hold my hand, lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. When the darkness appears and the night grows near and the day is past and gone, at the river I stand, guide my feet, hold my hand, take my hand, precious Lord, lead me home. Last verse. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am lost. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Amen. Our next song, we'll sing that song, They That Wait Upon the Lord. Isaiah chapter 40, verse number 31. Ito po ay isang Bible song. By the way, we'd like to welcome you all. Nandito kami, kasama ko aking family, Pastor Jun and family, some members and staff, and we praise God, okay? Let's sing that song, They That Wait Upon the Lord, Isaiah 40, verse number 31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount on with wings as eagles. They shall run and not be weary. They
shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord, to pray. Ngayon po, remain standing as we have our Bible reading. Get your Bibles. And our minister ngayong hapon in the reading of the scripture will be Brother John Ray Tungpalan. Right? Brother John Ray Tungpalan. Brother John Ray lives in Hawaii with his family. At si Brother John Ray ay patanuro tayo kakabsat dito church iti Bacara. Ket madaydayaw ti Apo. So nga let's have our Bibles and Brother John Ray will lead us in the reading of the scripture and the opening prayer. Good afternoon, brethren in the Lord. Today is the Lord's Day. As Sunday, we praise and thank God for His provision of life and His strength. And praise God for this wonderful opportunity that we can have our Bible reading this afternoon. If you could stand with me and grab your Bibles and open into the book of Philippians, chapter 4, verses 4 to 8. If you're there, shout aloud, Amen. Amen? Alright, so let's go to the Lord in our Bible reading. So please, if you have your Bible, let's read all together those verses. Amen. Philippians chapter 4, verses 4 to 8. This is what the Bible says. Verse 4, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Verse 5, let your moderation be made known unto all men, the Lord is at hand. Verse 6, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Verse 7, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Verse 8, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Praise God for the reading of His Word. Let us go to the Lord in prayer. Heavenly Father, we thank you, O God, for this wonderful day. We thank you, O God, for Sunday that you have created for us, O God, to gather, for us to experience once more your gracious hand upon through thy word, O God. We thank you, O God, for the Bible, for the words that it contains, Lord. It gives peace, joy in our hearts, O God. We thank you, O God, for this wonderful truth, O God. Because thy word says, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Lord, if our hearts is in trouble, if our hearts have a lot of burdens and problems and trials in life, we thank you, O God, that we can cling unto thy promise that we need to rejoice always, whatever the situation of life it may be. Because we know and we believe, O God, that in everything, Lord God, you will never forsake us, but you will always give us wisdom and understanding through thy word, that we will be comforted, O God. We thank you, O God, for this wonderful opportunity once again, that we can hear preachings from thy servant, O God. Please give him the wisdom, the understanding, the boldness, and may you continually give him, O God, the strength to preach thy word, what it is, O God. Lord, without sugarcoating, I know our pastor loves us so much. That's why he preached the word without reservation, O God. We thank you for his love toward thy word and toward us members of Hosanna Bible Baptist and
ministries, O God. We thank you for the gift of life, and we thank you for this wonderful day, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you so much, Brother John Ray Tungpalan of the Hosanna Bible Baptist Church, Waipahu, Hawaii. Naibagak mutlanganan iti Hawaii, kablaawan da kay dita kakabsat, iti islands of Hawaii. Aloha and mahalo. Palakpakan natin sila. Praise God. Amen. To God be the glory. Amen. Okay, and of course, kablaawan tayo kakabsat, dagiti members kan brethren, iti Hosanna Bible Baptist Church, pasukin! Happy 21st anniversary, church anniversary. Datayo nga kakabsat, ikabilyo yan ta comment section. Dagiti greetings tayo, greet Pastor Bear and family, and the members of the HBBC. Kat malagip ko launay nga nakasaysaya at iti pakasaritaan kakabsat, iti trabaho ti Apo, iti pasukin. Tekunak iti bigatan, ang buhay ng mananampalataya ay kwento ng biyaya. Kat way back in the early 1980s, the Pastor John umay da Bible study di da pasukin. Kat di makelak, I was I think grade 2 or grade 3 kakabsat, iti sursurot dak nga umay Bible study dita. Pasaray siyak ti para gitara, ni Tito Dani piano. Kasday, mano kami nga sa nga motoran, nga umay, dita pasukin, it is Sunday afternoon. Without knowing that one day, kat agbalinak to gayam nga pastor, dita pasukin. Kat 7 years later, because that was 1993, 7 years later, by the grace of God, kat I became the pastor of the HBBC Pasukin. Kat 7 years later manen, talaga nga 7 years di ko aya. After 7 years, 2007, mapanda Pastor John, EJ Hawaii, kat iso nga nagbalinak nga senior pastor, iti HBBC and Ministries. Kat madaydayo ti Apo ni Pastor Bertie Adda nga pastor tayo dita ita. So kakabsat ti Apo, makipagragsak kami. Ti si Bubukal nga HBBC, kada kayo nga members, iti HBBC. Amen? Kat praise God, madaydayo ti Apo, dagiti inararamat na nga tattao, ngayong imay, timultulong kini Pastor John who partner with him, to name a few, da Tito Dani, Tito Manny Agonoy, nakamotor da amin Tito Loni, oo, sino da pay, da Tito Elmer, kakabsat, ti nakapart-partner ni Pastor John, ngayong imay, di tapasukin, tapnon nasaya at ti panakairugi, ken panakabuangay iti trabaho iti Apo. So praise God, praise God. Amen? We also would like to acknowledge our members of HBBC Lawag, na imbag nga malam yumet kakabsat, HBBC Claveria, okay, by Pastor Dennis. Tutudo pelang dita, Pastor Dennis, kung natin bigat kat agtutudo ka no pelang, ijayan ta Claveria. Still raining. Ngam dito ikat si Mirna atin, napintas ti Tsempon, ayan, napudot tumanan, itata. Okay? So, madaydayaw iti Apo kakabsat. Amen? So, kablaawan tayo met, nagiti amin nga pastors and churches joining. Kat nag-message kanyak itay ni Pastor Orly Dakel, iti Isabela. Pastor Orly, good afternoon. Kastamat nagiti Karnerom, nga idaldalanam. Kat sabi ko mat, mariknayo iti ragsak, kan presensya ti Apo, kas panaki-join nyo, kada iti gimong iti HBBC. So, it's our privilege and it's a joy nga makapag-minister kami kada kayo kakabsat. Dapat nag-message kanyak itay kat taga EJ Mindanao, Dakanaw, kada Visayas, kat what a blessing, you know, that our live stream is able to reach many people from different places, kat deti church tayo ti may nga pagsakduan da kakabsat, kadagiti sasao iti Apo. We'd like to acknowledge and greet all the members of the HBBC all around the world. Good afternoon, brethren. All right. So, ngayong hapon, all together, we are celebrating the 21st anniversary of HBBC Pasukin. Okay? Maya siguro, pupunta sila Pastor Ber dito. And some of the staff dahil meron po kaming inihanda na celebration
konting selebrasyon just for few people kasi we are in a lockdown, GCQ tayo. So, we'll have prayer and fellowship afterwards. Okay? And then, kakablaon tayo, digiti amin na bisita. If you're a guest, friend, you've been invited to join. Magandang hapon sa inyo, mga kapatid. So, take note ha. Don't check out. Huwag kayong mag-check out. Ilocano naman na si pastor magsalita. Huwag kayong mag-check out. Gagawin kong itaglis to. Ilocano, Tagalog, English. Okay? Pag nag-Ilocano ako, yun ay speaking in tongues. That is the language of heaven. Ilocano. Okay? So pag nag-Ilocano ako, may the Lord help you understand. But most of my words today will be Ilocano, Tagalog, and English. Okay? So tune in, stay where you are, and let's sing muna yung ating welcome song. Mamutin muna natin yung ating welcome song, Nagagalak Ako. Ayan. Naragsaka kita, sing. Naragsaka kita, ngating maray kang hintay panagdayang. Kendi Jesu Kristo, dinawat ko na po, para burnaken ka, ken marik na kuman, di ayat di yaman. Anka ang pangatwan, hinta kumablaan, ikupangin amin, makipagkararan, di sagot di apo, ketal nat kararwan, impek sa tay karoon, agyaman kam apo. Alright, there are so much to thank God for. Kantan tayo man kakabsat, DJ Kanta. Maybe to some of you, this is not a familiar song, but join us as you get to know the notes. Alright, so let's sing the song, I Want to Thank You, Jesus. I want to thank you, Jesus. Yan. Waitin natin. Key of A. Wala? Okay? Oh. In the meantime, I would like to announce that maybe this week, magkakaroon tayo muli ng BYI Fellowship. So, ipanalangin natin yan, ha? Amen. BYI Fellowship, hopefully this week. Okay? So, stay tuned. May mga announcements na gagawin tayo this week, what we're going to do, kasi siyempre, GCQ tayo, mga kapatid. So, we'll do what we can to be able to fellowship and be able to pray together, to have some Bible devotions. Tapno di kastagat na saya at kakabsat iti gimong tayo, kan nagiti na do mga activities tayo by the grace of God. Okay? So, are we ready? Yes? Itong mga media team natin at kinakabahan sila. Nina-interviews. Ayan. For the way you took my sin, I want to thank you. For the way that you forgive, I want to praise you. And if I had 1,000,000 years just to thank you for the many ways that you have shown your love for me, I will just begin, for I owe so much to you. I want to thank you, Jesus. I want to thank you, Jesus. I want to thank you, Jesus. I want to give you the praise. You gave your life to save me, and now you live within me. I want to thank you, Jesus, for all you mean to me, for the way
life. I want to thank you for the peace only you can give. I want to praise you. And if I had 1,000,000 years just to thank you for the many ways that you have shown your love to me, I would just begin, for I owe so much to you. I want to thank you, Jesus. I want to thank you, Jesus. I want to thank you, Jesus. I want to give you the praise. You gave your life to save me, and now you live within me. I want to thank you, Jesus, for all you mean to me. You gave your life to save me, and now you live within me. I want to thank you, Jesus, for all you mean to me. Thank you, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. Woo! Praise God. Can we all say amen? Praise the Lord. To God be the glory. You may be seated. Pwede na kayo maupo. Ngayon po ay ating tutunghayan ang isang anniversary presentation for us to be able to have a glimpse of what the HBBC Pasukin is. At makakarinig din po tayo ng mga greetings na manggagaling sa ating mga HBBC pastors and preachers. There was a man sent from God, and his name is Alejandro G. Cadalina. He gave up his personal ambitions despite the green pasture and fortune he already had. He answered the call of God to start the work, desiring that his fellow men would hear God's plan of salvation. Pastor June Cadalina, a great man of God, along with her dedicated wife. He has a heart in expanding the ministry for the furtherance of the gospel of Jesus Christ. Just like Israel, at first, the work in Pasukin is unstable. Not until the perfect time of God, the building was constructed and the church were starting to increase in number. The making of the next great man. Pastor Pruvi R. Cadalina. He surrendered his life to God at a young age, has the burden in ministry. A young pastor who happens to be a student both in secular and godly aspect, faithfully performing his responsibility.
Until such time, the church was growing by the grace of God.
God revealed His vision through His servant, Pastor Provy. Proverbs 29:18. Where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Aloha! Naimbaga aldaw tayo amin kakapsat kat itata nga aldaw ti Domingo panagdaydayo tayo ti Apo numampayahan tayo nga makapag-gurnong nga pisikal kayat kung nga idanon ti panagyaman ko iti Apo kanang nangruna ti kablao ko iti HBBC Pasukin iti may kadwapulo ket maysa nga anibersaryo. Kaya kakapsat, magipagragsak kami kada kayo dita, dumampay at dabasit nga paset, ti adipen ti Apo, ti panakairugin at trabaho ti Apo. Kat agtultuloy kayo kung mga agserbi. Suportaran nyo ni Pastor Ber, kat ti pamilyana, kanda kayo amin nga dita. Kat ikarkararag tayong agsublin tumat lang, kakapsat, iti panagigimong tayo ti masangwanan nga aldaw. So, manipod iti ating aldaw, itultuloy tayo kakabsat, iti kumararag ti Apo, kan itangad na iti panagkita tayo, nga ti Apo nga na yung langitan, iso ti mga itultuloy nga mga iwan kada tayo. Happy anniversary HBBC Pasukin. God bless everyone. Good day. Good morning po. In behalf of HBBC Lawag and our senior pastor, Reverend Provy R. Cadileña, we rejoice with you, brethren of HBBC Pasukin, Pastor Ber and family, in celebrating your church anniversary. In Acts chapter 11, Barnabas was sent from Jerusalem to church at Antioch. At nung siya'y nakarating sa Antioch, sabi po ng Bible, who had seen the grace of God was glad. Kami rin po ay nagagalak at nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa nakikita naming biyaya ng Panginoon sa inyong buhay. I thank God and we praise God for your example of work of faith, labor of love, and patience of hope. I would like to take this opportunity to thank you, brethren, especially yung mga BYIers natin ng HBBC Pasukin na very active sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon, especially the message of salvation. Na kahit po dito sa Lawag ay nag-soul winning po sila. Some of them are students inviting us para ma-sharean yung kanilang classmates doon sa kanilang classrooms. Some of them, they are attending our Thursday prayer meeting dito sa Lawag, inviting their friends, classmates, or their workmates para sila po ay mabaghagian ng Ebanghelyo ng Panginoon and makapakinig po ng inspiring message from our beloved pastor. I praise God and I thank God po sa halimbawa nyo, Pastor Ber, sa paglilingkod sa Panginoon. Finally, brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, as much as we know that your labor is not in vain in the Lord. Once again, happy church anniversary. Kami po sana may Baptist Church Claveria. We congratulate your church and blessed 21st church anniversary. Nagsaya at ken madaydayaw iti Apo. Nadanon yung manenda iti aldaw. Mapanagitan mo iti Apo iti nagapuanan na iti bibiyagyo as a church. The HBBC Pasukin, my home church, and iso tinakapamuang iti Apo.
iso iti dimakkelan ti na espiritualan nga biyag ko. Ken iso iti nang isukwak ti biyag ko nga simurot iti ako. Thank you, Pastor John and Pastor Pro. Iti 2002, iso iti tawen nga panakaisalangan ko. Ken kita nga naglugi ti biyag ko nga nagserbi ken ni Apo Diyos. Praise God. Awan iti nang isuro kanya kag sulbini. Ken awan ng disciple kanya. Ken babayan iti kanayon ti isusurot ko ken ni Pastor Provi iti isolwining ken discipleship. Ken nakasursuro na babayan ti parabot ti ako. Ken palagip ko lang unay nakanayon nga malem iti Domingo ken lumar tayo mag-solwining. Ken iti paborito tayong merienda ti malam ti Domingo hindi numalpas ti kag solwining ken iso DJ basket na tinapay. Ken praise God na may sanak med nga nagubra iti church building. Agbagkat ti halog lang agiyoli iti darat ngayon daw na kang bambantayan ni Pastor John. Thank you, Pastor John. Ang runaan na iti kasyak iti nakadwamet ni Tinong Romy na gikabit iti steel crushes iti bubong iti church building. Napanda na the Pastor John and iti batido nga men ti bakara jay lasang ini kanay kang umbundaway. Gingana nga nag-moving Bible school tayo. And praise God, may sanang iti naparaduar iti moving Bible school. And thank you HBBC Pasukin iti upat atawen naging ganag iti 2004 ay sumundan iti rugide iti Bible school tayo, moving Bible school. And thank you HBBC Pasukin iti upat nga tawen nga panang padpadakkel yung kanya hindi na Diyosan dagiti ragragsak rigat ken liday nga nagpasaran tayo kasla di mamin ano lang kas kunana iti Job, though thy beginning was small yet thy latter end shall greatly increase. To Pastor Bear, keep it on. Ikarkararan ta kasi. So makipagragsak kami iti panakadanon nyo dahil iti nga aldaw nga panang dayaw ken ni Apo Diyos. Nadanan nyo dahil iti nga aldaw nga mang celebrar iti maika 21st church anniversary. So congratulations HBBC Pasukin. God bless you all and keep on. Hello, good morning everybody. The Bible says in the book of Psalms, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Another verse, it says, so we thy people and sheep of thy pasture will give thee thanks forever. We will show forth thy praise to all generations. Today, we celebrate the 21st year of existence of Christ Church in this locality. There are many things to thank God for. Yes, we cannot deny the fact that within that 20 years of existence, we experience ups and downs, but because of the abundant grace of our God in our lives and as a church, and the guidance of our God-given pastors through their preaching of the Word of God, we were able to overcome them all and reach this far. We then also want to acknowledge God's power, preservation, and productivity of the church throughout the years by giving and using His servants, our pastors. To our Patriarch, our ever-beloved Reverend Alejandro Galapon Cadeleña, and wife, Mrs. Corazon Ragual Cadeleña,
We will be forever grateful to you, Pastor and Mom, for your work of faith, for your labor of love, and for your patience of hope, giving and surrendering your life to God and in the ministry. I know and I believe that your lives, I can say, and I am telling it right now, is a great challenge and blessing to each and every one of us. I can say with all humility and joy that whoever we are right now as a member of the Hosanna Bible Baptist Church here in Pasukin is because of your love and dedication to God. You're such a great blessing to each and every one of us, personally, to me, and to my family. Next to this is we want also to thank you for both of you for training, praying, nurturing your own Timothy, not only your son in faith, but also in flesh and in blood. Our very own Reverend Pastor Ruby Cadelinia. To you, Pastor Ruby and Ma'am Kay, we just want to thank you also because through you, we have seen your deep love to the Lord Jesus Christ and to the Word of God. Your dedication, and it is really true indeed that your life is a really worth to be emulated, and it is a great epitome of what the Bible says in Joshua chapter 1 verse 8. To the Hosanna Bible Baptist Church Pasukin congregation, my fellow sons of God, saints and servants of God, what a joy, a privilege and honor working with you all for the cause of the gospel of the Lord Jesus Christ. For 13 years of existence, since 2007, we have been together in prayer, in serving, and enjoying God's blessing, faithfulness, love, and goodness in our own lives personally, in our families, in our loved ones, and even with the job, profession, and career that the Lord has entrusted into your care. I can say that it's not an easy road, that we were able to reach this far by God's grace. It's not a cemented, but a rough and rocky road that we walk within these years. We didn't only enjoy and stay in the plains, but there are times also that we need to climb our mountains and get out from our comfort zones. And in doing so, we then experience God every time we spend or we step out from the boat. And because of that, our faith was then strengthened throughout in our lives through His Word. May I then congratulate, commend, and thank you for your work of faith, for your labor of love, and patience of hope as you serve God in your lives. Your lives are both a blessing and a challenge to me personally to be more closer and dependent to God and to be more humble before Him. To you fellow parents, thank you for nurturing, for rearing, and for applying the principle of the Word of God in Proverbs chapter 22 verse 6 into our children. Let us not be weary, and let us always have hope in God that our labor will not be in vain. And I believe with all my heart that we might not be able to give everything to our children, but I cannot see any reason that we cannot give our prayers for them. To our single career in the church, I will continually praising and thanking God for wherever and whoever you are right now. Always bear in mind the exhortation of our beloved pastor that there is somebody who worked, labored, and prayed for you, and that's the reason why you are there right now and you became who you are right now. May your profession, may your career be an extension of the ministry of the church. May your lives be a light and salt to those people
who have known you and who know you. And to all those brethren, people behind the success of this church, both here and abroad, God knows your love and your sacrifices, and may God bless your heart as well. To all the young people in the church, may you please hold on to your faith, stand for your faith, contend for your faith, and I am pretty sure that the Lord will not going to leave thee nor forsake thee. Please don't only excel in secular matters, even though it is good, but I am asking you to please also excel in your spiritual lives. Kakabsat iti Apo, agan anos tayo, haan tayo nga agnanayon nga talinaed iti daytoy nga lubong. At da iti langit nga naisagana, kanagururay kada tayo. Ngarod, hantay kumalaeng nga nanaman iti ragsak, kan iti pamendisyon iti Apo, bayat ti kaadda tayo kidaytoy nga lubong. No di ket di maapresyar, kan makonbintir katay kuma, kondiktar tay kuma, tinananay nga kinapudno iti panagaisalakan tayo. Nga datayo ket insalakan na tayo ni Apo Jesus, manipod ti agnanayon nga panagtutuok ken panagrigrigat iti impyerno. Ket dayta ket umunay kuman nga rason, tapno iti kasta ket mas adaddapay nga umingal tayo nga agserbi ken kuana ken dumakkel pay iti puso tayo nga agayat ken kuana. Panawennan kakabsat tapno iti kasta ket seryouswan tayo, ti panagserbi tayo ken panagbiag tayo akas maysa nga anak ni Apo Dios. Kunana ti nasantuan nga surat nga ilaksid tayo, iwagsak tayo digiti inubing na banag kababalin ken aramid, katagbiag tayo kuman nga makaiayo iti imatang iti Apo. Paminsan pay agyamanak unay kada kayo kakabsat, ay ayaten kayo amin iti Apo, kat makipagragsakap kadagiti amin nga balay iti panagbiag. Siya ken ti sibubukel a pamilyak kat si dadaan nga adda kada kayo at dakam ditoy na mangikarkararag kada kayo kakabsat. Once again, a blessed, fruitful, and counting 21 years of God's faithfulness to each and every one of us. Hosanna Bible Baptist Church, Pasukin Congregation. God bless us all. Happy 21st Church Anniversary, HBBC Pasukin. God bless. A blessed 21st Church Anniversary, HBBC Pasukin. God bless. Amen. Ayan, nandito si Pastor Bear. Palakpakan natin and his family. Okay, kasama din natin si Pastor Charwin. Pastor Dennis, na-miss ka namin dito. Praise God. And to God be the glory. Indeed, this is a time to celebrate the faithfulness of God. So awitin po natin, great is thy faithfulness. Why don't we all stand together and let's sing, great is thy faithfulness. Ilocano, dakkel kinamatalek mo. First verse. Dakkel kinamatalek mo, panagsalud awan panggep mo, di ka at baliwayan mo, agnayon, kastikal man, kendi agnanayon. Amen! Kinamatalek mo, naindaklan ako, inaldaw makitan, itidong mo, amin akasapuran, inpaay mo, dakkel kinamatalek mo ako. Algaw man wenno itiyak tutulong, inikulan higit 20 ako, sa
sida amin pinamatalit mo, naindaklan nga asing kinayat mo. Kinamatalit mo, naindaklan na po, hinandang makita itidong mo. Amin sa bulan, impaay mo, dakil kinamatalit ako. Last na. Amakawan basuntal na diagresan, iban na kiyadam mamaragsan. Sa itakin niya anam nama, agpaglabunan bendisyon kanya koron. Inamatalik mo, naindakla na po, inandang makita itidong mo. Amin sa punan, hinpaay mo, dakil kinamatalit mo ako. Praise God. Ti apot mang bendisyon, kada kayo nga kakabsat, iti HBBC pasukin. Now, before I give to you the message and exhortation, admonition, on your anniversary, makangagtay ti may isang special number. Amen! Wow, palakpakan natin. Praise God. Madaydayaw ti Apo kakabsat. 1 Corinthians chapter 15, verse number 58. 1 Corinthians chapter number 15, verse number 58. The Bible says, kada kayo nga kakabsat ti Apo, tapasukin kan the ministry of HBBC. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable,
always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. This morning, I preach to you a message, our topic, Continue in the Grace of God. This afternoon, I'd like to give to you this admonition, Continue in the work of the Lord. Shall we all say together? Continue in the work of the Lord. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa hapon na ito that we could celebrate numan pa'y han kami nga makaumay amin nga makipagkaysa apo Diyos. Iti selebrasyon on the 21st anniversary of HBBC Pasukin. But we thank you, Lord, that through live stream, all the members can celebrate together in one spirit. Bendisyon ang marot apo, dati mensahe nga nag-ishare itang malem. Tamakarit, dagiti pamati mi. Mapapigsa, dagiti na espirituan nga biyag mi. Tapno ka dagiti umay nga bulbulan tawtawen. Agbaling kami nga mas epektibo ken nabungbunga. Itin kami panagserbi ken ka. Tulungan ni Pastor Ber kanti pamilyana, dagiti workers and staff, volunteers, iti HBBC kanami na members. Pakairaman ti amin na napo ng HBBC family. In Jesus' name, Amen and Amen. The work of Christ, ti trabaho iti apo, means believers, dagiti namati, nga agserbi wano agministro iti tunggal maysa, for the sake of the progress of the gospel. Amuyo ti church kasla na yarig ti Biblia inyarig na nga may nga bagi. Different parts with different functions, and they are not meant to compete but to complement. Kasta tinakayarigan iti church iti apo. We are many members, but when we work together and come together and work together, we do it for the sake of the progress of the gospel. Asla kumakadeto yung live stream. You are doing your part to share, to host a live watch party, to text, message, notify your friends. Tapnon makisalida kadeto yung live stream. We are doing what we can to reach people with the gospel of Jesus Christ. Now, in the coming years, hantay amuno ana dagiti dumteng nga paspasamak pa iti panagbiag. Nga magyaman ta iti apo ta da iti Biblia. Nga isut mangidaulo, mangidalan, ken mangiwanwan dagiti pamati tayo programa ken activities. Tapnon saan tayo nga sumyasi, ken saan tayo nga mayaw awan, uno agkarkarapa iti sipnget. Ket makita tayo dagiti pagayatan ken plano ni Apo Dios nga aramiden tayo iti panagserbi tayo ken kuana. I would like to address this message not only to the HBBC Pasukin, but to all members of the HBBC. So nga hanlaan nga di Pasukin di pampanunutan tayo. Datayo amin ti pagpaayan dayti nga mensahe. Kat dayti nga mensahe, saan laeng nga applicable iti church life. No di kat applicable pa iti family life, career life. The principles that I'm going to share with you, kadayti nga message is not only applicable in the church life, but also in the family and even in our career. So, at dasangapulo, ngayon nag-iburay, katsang kabasit lang ti panangibin sa binsat, for the sake of our time. Romans chapter 12. How are we going to do the work of God? Ayan. Dayti ti kala tema wano tono, dayti mensahe tayo kakabsat. Datayo amin nga HBBC. How are we to do the work of God? Kasano ti panangaramid tayo, panangipatungpal tayo, ken panangakma tayo kakabsat, iti trabaho iti apo. In Romans chapter 12, allow me to share with you 10 admonitions how we are to do the work of God. Amen ba? Oo, gure ka man pelang.
HBBC Lawag, amen kunayo man? O, dadata galawag dito. HBBC Bacara, amen? Okay, di kita tagapasukin, amen? Ayan, HBBC Claveria, amen? Damat, okay. HBBC Hawaii, amen? Kan aming HBBC nga naiwaras ti amin nga lubong, amen? Okay, o nakita yun, DJ kakabsat, ti Apo, mamiss yun, dahil ti unag ti kapilyata yun, ayan, kan nagitipagdaydayawan. So, how are we to do the ministry of God? Dito Romans chapter 12, allow me to share with you 10 things. Number 1, if you are to do the work of God, masapol nga, number 1, we need to have consecrated lives. Consecrated lives. Kuna nakakabsat, iti verse number 1, kat basag ti Ilocano, chapter 12. Dawatek nga rod kada kayo kakabsat, gapo kadagiti kaasi ti Diyos, gapo ti asi ti Apo, nga ipaayo dagiti bagbagiyo nga daton asibibiyag. Dayta panangi paay tay ti bagi tayo, ket isu daytay panangi consecrate tay ti biyag tayo. What the Lord is telling us is this: gapo ta insalaka na tayon ti Apo, pinagmaymaysa na tayo nga kas church, datayo ket inayaban iti Apo, manipod ti kinasipnget ken basol iti lubong, tapno agbiag nga para iti pakaidayawan na. Gapo nga rod, tada tayo inayaban ti Apo, aklonen tayo, dayta nga calling, ket kas panagrespond tayo, kadayta nga calling ti Apo, intengat idaton dagiti bibiyag tayo. Na idaton mo't lang ti biyagyo kakabsat, baka dapelang kada kayo ti members nga ti biyag nagat na inlubungan, wano pa iturturayan iti nainlubungan nga panunot, kakabsat, no anak na ka ti Apo, member ka ti Hosanna Bible Baptist Church, laglagipon yung nga ti Apo, at daiti nangayaban na kada tayo. Kat masapol nga kas anak ti Apo, kan members ti church, kat idaton tayo, dagiti biyag tayo, consecrated life. Han na ka maaramat ti Apo, iti naindaklan no hammo idaton tabiyag mo. Little did I know, I was 14 years old, numampay ubingak pa idi, indedikar na ko dagiti naganak ko. I was dedicated on a Sunday. Awan paala kakabsat, anakala digiti da dumo ubing ita, nakagasgasat no maidedikar aya. Agpaala, aya, wan. Ngam idi maidedikara kakabsat, awan paala. Aya, Domingo ngamin, numan pa indedikar dagiti naganak ko, masapol nga idi 14 years old dat, ket na-acknowledge suno binigbig ko nga ti Apo mismo ti mangay ayab kanyat. Ket dayjay nga panangayab ti Apo kanyat, siyak mismo mutten kakabsat, nagrespondak, inawat ko dayjay nga nangayaban ti Apo, ket hangkuman lang nga ninamnama kakabsat, nga kastoy gayam, ti kayat, ken plano ti Apo nga pangusaran ti biyag ko. Isu nga datayo nga members ti HBBC, dakkel ti plano ti Apo, dakkel ti panggap ti Apo, nga masapol nga idaton tayo, dagiti biyag tayo, tapnon ti kasta, agbalin nga nabunga, iti panangusar ti Apo kanya tayo. Consecrated life. Ni D.L. Moody kakabsat, kat adanangag na one time, adakano ti may sa inatendaran ng service, kat nangagan na kakabsat, di may isa nga pastor. Kunana kano dayjay nag-preach nga pastor, dakamunod datang kunana, the world, kunana, has yet to see what God will do with a man fully consecrated to Him. Dayjay, ding-ding ka na, dayjay, pre-preach. Kat kunakan di pastor, no Ilocano kunana, dayto nga lubong, kat makita nanto, ti maaramidan ni Apo Diyos, iti maysa nga tao, nga indaton na, iti amin na biyag na, nga para kenkuana. Katamuyo, ni D.L. Moody, intalumitim na iti sarili na kat kunana, babaan ti parabor ti Apo, siyak dayta kunana, I will be that man, kadagpayso kakabsat, gaputain dato na ti biyag na, kat ti Apo inusar na ni D.L. Moody, and you know what? 2 continents iti lubong tinangaramatan ti Apo kenkwana, pampamilya tat tao bibiyag,
tinabendisyonan ti sa uti Apo. Taapay, because D.L. Moody consecrated his life. So amuyo, hanyo kitkitan ti kinanumutayo kakabsat. Hanyo kitkitan nga, kastoy lang ti adal ko. Hanyo kitkitan nga kunam, kastoy lang ti sanikwak, kastoy lang ti resources ko. Kakabsat, dayta no ited mo ti Apo, kaya ti Apo nga paadwen, kaya ti Apo nga pagbungaen. Amen? Napintas ti agpreach ti Ilocano aya. Kala mayat deti buelok agpreach ti Ilocano. Amuyo kakabsat, dayjay istorya di Biblia maipanggap di ubing, nga napan nagdingeg kini Apo Jesus. 5 nga tinapay, ken 2 nga ikan. Kuna ni Apo Jesus, pakanan tayo, digiti tao. To cut the story short, nasarakan da deti ubing, 5 nga tinapay, 2 nga ikan. Ken 2 nga ikan, tibalon na. Kat kuna ni Philip, kasano nga rod nga makaanay, daytoy Apo. Kuna ni Kristo, iyeg mo kanyak. Dayta kakabsat ti aramiden tayo. Iyeg tay, digiti biyag tay ti Apo. Dakay ngayang people, sang kay pagungundawayan ti lubong. Sang kay nga paalalilaw, digiti sulisog, digiti rumimat-rimat nga gloria tinailubungan. Awang kwenta na digita kakabsat, vanity of all vanities. Idaton mo kit dita biyag mo ti Apo, nang runan ta makita yo, nga deti ministry tayo kat may nga us-usaran ti Apo, kat no idaton mo ti biyag mo, naragsak kanto nga sika, may nga paset, iti balaygi, iti trabaho, iti Apo. O di nyawat na. Yung kararag ti Apo, binendisyonan na. Anat na pasamat? 5,000 nga lalaki. Hanapay na i-count ijay, digiti asawa dangan, digiti ububing. Mga 15,000. From 5 loaves and 2 pieces, 15,000 tinakapangan kakabsat. Katnukit-kitan tayo, adupay ti maramid bat yun, sante kit-kitan ti kinanumu tayo. Tikitaan tayo kakabsat, ti Apo, ti asin na ti kinaimbag na, kat idaton tayo, digiti biyag tayo, kenkwana. Consecrated lives. Amen? At kayo amin nakakabsat, idaton tayo ti biyag tayo ti Apo. May ikadwa. Number 2, if we are to do the work of the Lord, saan laeng nga consecrated lives, nga masapul tayo ti number 2, renewed minds. Renewed minds. Masapul nga dagiti panpanunot tayo, mabalbaliwan. Amman kakabsat, tangamin, sakbay nga naisalakan tayo, naggapu tayo tinainlubungan nga panunot. Kat digitoy nga preference, prinsipyo, nga nailasagan kan nailubungan, han na mabalin nga iso digitoy, ti usaran tayo nga prinsipyo ti panagserbi iti Apo. Adainted ni Apo Diyos, nga prinsipyo, nga adalan tayo, kan surutan tayo nga paganurutan, tapnon ti kasta kakabsat, nasayaat iti panagserbi tayo iti Apo. Kuna na ti verse number 2, ket di kayo umabuloy ito'y alubong, no di ket agbalbaliw kayo, gapu iti panakapabaro ti isip yo, tapno mapaneknekan yo, no anya tinasayaat, ken na anamungan, ken na anay, apagayatan iti Diyos. Masapol kakabsat iti renewed mind. Amuyo ka nga sound, iti renewed mind. O amuyo, adamay sa nga new believer, baro kakabsat nga makipagbuy-buya ka deti service tayo, kat kunana kanyak, among pastor kunana, uray na taengan na kon, nga may papan ka deti panangyadal mo't Biblia, hangko nga deti, I am honest kunana, kaslakla elementary nga mangrugi ti pa nagbasat Bible kunana. Kadak pa iso, dayjay kakabsat. It takes time. Kat masapol nga, maawatan tayo, nga dayti nangayaban ti Apo kada tayo, sabali kakabsat iti prinsipyo na. Aya, sabali nga style iti panagbiag. Iso nga balbaliwan tayo iti panuno tayo. Ibig sabihin, no kung ma-computer kat mairibot. Amoy, deta mairibot. Hanga mayabot, mairebot. Kahit nga sawan, amin nga application na, amin nga nagyan na, totally erase. Kat installam ti baro, nga, digitoy nga application, kat adda pa kaaramatan na, kadayjay pangyusaram dayta nga computer. So ti Apo, adda kayat na nga pangyusaran, dagiti biyag tayo,
Ngemhan na tay mausar, gaputa damot dagitihan na usto nga pampanunot kada tayo. Na inlasagan, kakabsat, kenderep iti panunot, kinapalangguad. Kat ko na ti Apo, awa na ang kamausar, ano hamo i-reboot ta panunot mo? Iso nga, if we are to do the work of the Lord, we need to reboot our mind. Ada nabasak nga quotation, dinggan nyo. Kunanan the renewed mind is the canvas on which the Spirit of God can paint. The renewed mind is the canvas. Amoyot canvas? Ti pagdrawingan, di kita agdraw-drawing. Ti kanu panunot nga napabaro, ti willing nga agadalin kakabsat iti Apo. Nga napanunutan nga, wanangam kasto iti indakkel ko, wanangam kasto iti tradisyon ko. Di kat willing nga mangiwak si aminen. Kat kunana, Lord, teach me. Dayta ka nung mapanunot kat kaslakan bas, nga ti Apo, mabalin na nga suratan. Iso nga, no hante nga i-reboot ti panunot tayo, han natin may isuro ti Apo. Han na may ikabil ti Apo, digiti kayat na nga maarami, data kontraan tayo ti Apo. Dayta panunot ti nga na inlubungan, na intawan, akat kontraan nanto di pagayatan ni Apo Diyos. Iso nga ko na ti Apo, madiko na, i-reboot mo ta panunot mo. At may sa quotation nga inak i-share ka na kayo, kat pampanunotag kat nabuo, day panunot ko, dayto nga quotation. O, tanyo dayto day jay, tingnan nyo. Ito yon. Our mind is either at war with God or walking with God. Ita, our mind is either at war with God. Ano ka na sa unti at war with God? Either deta panunot nga dakada tayo, kat kumon kontra ka na po Diyos. Bumusor ti hapo. Iras-rasonan na, di aramid na, kat kontraan na ti Biblia. It's either our mind is at war with God, wano di panunot tayo, kat makipagpag na meaning to say, makiabuloy ka na po Diyos. Uman anamong iti Apo. So brethren, if we are to do the work of the Lord, what do we need? Number 2? Nakaturog sa amin, di kita dadtuyan. Number 2, renewed minds. Okay? So anat number 1 nga masapul tayo? Consecrated lives. Number 2, renewed minds. Iso nga, kada kayo nga barbarong agbuybuya, kat kunayo, Pastor, digiti isurusurum kat kasla agsupadi da ka, digiti na isurusuro kanyak nga tradisyon, kasta talaga, kasi Biblia dito yat adal tayo. May ikatlo, number 3, basit la dito yung kakabsat. If we are to do the work of the Lord, number 3, we need to have humble mind. Baga tayo man namin, humble, anati humble mind? Ano Ilocanot humble? Napakumbaba. Verse 3, kasi di ko na nati Biblia. Takunak, gaputi parabor, anaited kanyak, iti tunggal maysa kada kayo, at di na kuma ipapapan, tibagina, anangat nga to unay, ngem iti rebeng na, apan nangipapan. Han unay nga deti nangatot pa nagkita tayo kanuti, sarili tayo. Tudi kat ti panangkita tayo lang ti sarili tayo kat, parabor iti Apo. Dayta kakabsat tinapakumbaba nga panunot, nga bigbigen na, nga tilang parabor ni Apo Diyos, ti makabael, tapnon maaramid tayo ti ministry. Nga no anyaman, dagiti balaygi, nga dakadatay ti ministry, kat acknowledgen tayo, nga hangada tayo, ngem ti parabor ti Apo. Let us not magnify ourselves, but let us glorify God. Quotation. Dito kakabsat, kat i-share ko kanyayo, ayan, manag-meditate takti sa uti Apo, kat adano ka, digite, itudmut ti Apo kakabsat nga, kaslang insights iti Word of God. Ito yon. When we are proud, we are full of ourselves. But when we are humble, we are full of God. Tama? Tama yan. No napalangguad tayo, tila dati panunod tayo kung tayo sarili tayo. Siyak, kasano ak nga rod. Siyak, kwak, dayjay. Ngem no, dakadatay ti kinapakumbaba, ti mapanpanunod tayo kat ni Apo Diyos, ti pagayatan ti Apo, ti pakaidayawan ti Apo, ti parabor ti Apo. When we are proud, we are full of ourselves. But when we are humble, we are full of God. Kung nangarot ni John MacArthur, gaputa maipanggap ti church dito, kan pamilya, no, da pampamilyayo, relasyon, kunana, ni John MacArthur kat may isang nalaing nga pastor di Amerika, nalaing nga mangisurot Biblia.
Kunana, God hates pride. He hates haughty eyes. It destroys love. It destroys relationships. What is the killer of all relationships? Pride. Pride kills all relationships. It kills care. It kills sacrifice. It kills kindness. Isong ako na natin Biblia, if we are to work together and do the work of the Lord, we need to have what? Number 3? Humble. Pigsaan tayo man? Humble. Ayan. Napakumbaba nga panunod. Napakumbabamot lang ti panunod tayo kakabsat. Ha? Agpakumbaba tayo ti Apo. Okay? Number 4. Okay. Number 4. Kakabsat ti Apo, ti HBBC. Nga kasapulan tayo tapno maaramid tayo ti trabaho ti Apo. Number 4, we need unity and harmony. Unity and harmony. Okay? Verse number 4, 6, and verse number 6, kunanan. Taado ti kamkaming tayo amay-may sa abagi. Amoy dito HBBC kat ado nga kaming. Di ta pasukin, manukay nga membro, manukay nga pamilya aya. Ito'y bakara, manukay nga members dito. Lawag, Kastamat, Hawaii, Claveria, kanuray di kitay kakabsat ti Apo nga HBBC nga dati sa bali nga lugar ket dito ilata ti home church da. May sa tayo kunana abagi ken Kristo. Aya, ket ti amin na kaming saan nga agpapada ti pakaararamatan da. O kanla bagi nga rod. Tay ima han na maaramid, tay maaramid ti mata. Tay mata han na maaramid, ti maaramid ti lapayag. Agduduma kakabsat, we are different not to compete but to complement. Iso nga, if we are to do the work of the ministry, sursurwon tayo, kakabsat, the art of unity and harmony. Kasanutay nga nga mapagko-complement, digiti nagduduma nga talents tayo. Nga digiti adda kada tayo kut saan nga detay agkokontra no diket agtutunos, adda panagkasundo, panagtutunos, panagkaykaysa. Amen? Okay kayo lang dita? Makaturturog kaysa mo tan? Panagtutunos kan panagkaykaysa. Oo. Kuna natin, verse 16, be of the same mind one to another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceit. Kuna natin may isang quotation, we all can work, but together we win. Studenta kakabsat, amo tayo amin ti agubra, ngam satay lang mga bak, no agmay sa tayo. Di ba kala basketball? Naling kang ag-shoot, naling kang ag-dribble. Ngam no, dim ammo ti maki-teamwork, hanggang mga baka. Awan serbidjeleing mong ag-shoot, Awan serbidjeleing mong ag-dribble, Ngam no, nalaing kang ag-dribble. Naling ag-shoot ti kaduam, kala kuma, step carry ti laing nang ag-shoot. Di ba? Kas kala igudala, hang kaunay nga shooter. Ngam dakkel di pasut mo. We all can work, but together, we win. So nga kakabsat, hanta yung i-isolate ti bagbagi tayo nga kasanak ti Apo. DJ inted ti Apo king ka nga parabor, kitam no kasano nga mai-contribute mo yan ti church data. Yes. Hante nga i-isolate, hante nga ipaspasuli ti bagbagi tayo kakabsat. DJ inted ti Apo nga parabor, kita Lord, kasano nga mausarnak ti ministry. Kat madaydayo ti Apo, kinan nyo kaday ti live stream ta ita, kat permi nga maaramat, kan mausar, ti Apo, dagito yung ububing. Numampay kanayon da mong ungtan, kanayon da nga marakorkoreher, gaputa ite bigat kat adamang palpak na yan. Narigat ama perfect nga talaga kakabsat, ngem practice makes it perfect. But they are dedicated, they are willing, kakabsat, aya, kat adada kakabsat nga nang tud, kat para media team, katiragragsak damot, digito ito, damot pag-sirtida. Aya, praise God. Hanak agpapahaging kakabsatan. Nga makais-isam da digiti at dadto. What a blessing. And you know what? Satan continues his effort on dividing the church and even the family. Man, digiti unag ti pamilya tayo. Hanyo ipalubos nga ni Satanas kakabsat kat wagga-waggaan na. Masapol nga ni Satanas ti business na kat mangwagga-wagga. Ti business mo ti Apo kat mangkay-kaysa iti church. Pag may saan na ti pamilya. So if you are to do the work of the Lord, we need unity and
harmony. Number 5. Okay? May ikalima kakabsat nga masapul tayo. We need devotion in our ministry. We need devotion. Anat devotion kakabsat? Kinaanep. DJ kinadedikado tayo. Nganuan niya di trabaho tayo, kakabsat, aramidan tayo nga napasnek na impapuswan. Ken consistent. Nga oray awang mangkita ka, oray awang mangipalagip kada tayo, kat aramidan tayo latatay trabaho tayo nga consistent. Verse number 6, kung natin Bible, verse number 6. Having then gifts differing according to the grace that is given to us. Timuna tikot prophecy, kunana, let us prophesy. Verse 7, ministry, let us wait on our ministering. So no ministry ti trabaho, ag-minister ka. No ti trabaho, teaching, di agisuro ka. Verse 8, no ti trabaho, kat ag-exhort, when no magbagbaga, kat ipaaramat mo ti biyag mo nga mangbagbaga. No ti trabaho, kat mangted, aramidem tinasaya at anakem. No ti trabahom ket mangidaulo, aramidem nga sireregta. No ti trabahom ket mangipakita ti asi, ti makipagrikna. Masapol nga aramidem nga sirarago with cheerfulness. So, what is the Lord telling us here? No anya dayjay ammom nga inted ti Apo nga pakausaram, kakabsat ket aramidem nga naimpapuswan, consistent han nga detay anang nga kasla ko madeti kakabsat. Ano nga tanog, sardeng deta bitukam nga agkwa? Anat pangawag mo, ano Ilocano, digestion? Aggiling. O, di ngamin? Nico, ano mapasamak king kanog, sardeng ta, buksit mo nga aggiling. Awa, ano na, pangang nga pangan, han aggiling. O, di kat hangkamot nga, agbawasan, at hamot aggilingan. So, datayo kakabsat, we are interdependent, meaning to say, we need each other. We need each other. Hangkaman nga si kati pastor kan preacher ka, nayon nga makita kakabsat iti ministry nga as a member, adapasat mo. Mabaling nga ti dakkel pasat yu ket kararag. No awan deta kararag, hana na balegi iti kakabsat deti ministry tayo. Isu nga prayer, nagdakkel deta nga banag. So, we need to have devotion in our ministry. Number 6, may kanem. Anapay kakabsat, ti masapul tayo to do the work of the Lord. Number 6, we've got to have earnest love. The word earnest means porsigido. Not only that, but sincere love. Verse 9, let love be without dissimulation. Hangkumang agin ko kunati ayat tayo. Abhor that which is evil, cleave to that which is good. Verse 15, rejoice with them that do rejoice. Hangkang umapapal ka, digiti, the blessing na. Makipagragsak tayo. Amuyot ti may nga way, tapno maikat ti ilem, amuyot ilem, ti ilem kat dakas nga apal, iso tay apas. Tapno maikat ti ilem kakabsat kanya tayo, gaputa may satay mo't nga pamilya, no tay kabsat kat umangat, kan mabendisyonan, hang ko mga maper, di jeriknam nga nabendisyonan isuna. Ti panunutem kastoy, kasla basketball, okay? O, kala ko malima tayo, siyak, ni Joseph, ni Pastor Ber, ni Nico, ni Ardagamon, ni EJ, o 5 tayo. Kaya, ti kalaban tayo kot, da Michael Jordan, da Kobe, awang gaya man, ayan. Okay? So, haan man nga naling ag-shoot kas pagarigan ni Nico, kat da kami lang kini Pastor Bertie, kasla step carrying shooter, pang 3 points. Ayan? Kat, hamo ipilpilitan, nga i-shoot jay kwan Nico. Amo kung kuna nga, ni mula Pastor Proby kan Pastor Bertie, makikita da nga ag-shoot, tsak bambat. Maatiw tayo no kuha. Iso nga mo yun, dailam titong galmay, sana umangat ti church tayo. Madadail tayo, masapol kakabsat nga, daragsak, rejoice with them that rejoice, weep with them that weep. So nga kakabsat, ipakita tayo ti ayat tayo, amen? Just be kind to people. Sometimes kakabsat, hantay amuno anat pagproblema ang dagiti kakabsat. Iso nga isuman tayo latag, isum kay man, oray nakamask kayo. Hantay makita ta isum yun, nakamask kayo ngamin, ayan. Oo. Ngayon kunana, di may isang tao, kunana, you just, di may isa pastor, kunana, you just never know who you are impacting and how. Hammo lang amuno sino ti tao nga maapektaran gapo, dito pa nakakita data biyag mo. They are looking at your life, kunana. You just keep smiling, o rin nakamask kayo, amen.
Lagay nga mapa nag-grocery, nagisam kayo lata, uri nakamas kayo. You just keep smiling and being kind and loving and doing what you know God wants you to do and He will use you. Oh, masapo lakas tat puso tayo kakabsat. Hantay palubos nga, dakas ti agpanuray kanya tayo. Amen? Oo. Number 7, may kapito kakabsat. Nga masapol tayo. If we are to do the work of the Lord, we need to have a diligent and fervent spirit. Diligent and fervent spirit. Anat diligent and fervent? Maalab, kuna na ti Tagalog, taimtim, nasged, bumarbara, naregta, enthusiastic. Masapol kakabsat nga, dito yung panangarami, tayo ti ministry kat, adaregta hangag papatay. Tiko na ni Pastor John, hangag piyukot. Amen. Ibagaman ka, deta kaabay mo, hanggang piyukot. Hanggang turog. Dede ko na ni Pastor John, idin nga numagnagat, matay tatukak nga payatan na kunada. Matay tatukak nga payatan, kana sa unti, kabayag mong aggunay, matay tatukak kunana nga payatan. Okay? So, masapul nga direkta tayo. Nang runa ti panangiburay, ti ibanghelyo kan panangirag, pati karkararwa. Dahita kat ti dapat nga indirekta tayo, ang atil-tila, da kakabsat. We must be on fire in sharing the gospel. We must be on fire in winning souls. Amen? Kuna ni D.L. Moody, nagkararag. Ti kararag ni D.L. Moody, kunana, Lord, kunana, give me the ability to lead someone to you every day for the rest of my life. Dahil ti commitment na. Apo, ikanak ti abilidad nga makaidalan ti kararwa, ken ka, mayasidig ko ken ka, every day. Can you imagine that? Every day? So, tatan kakabsat, one night, idi agiddan, di agiladan kakabsat, idayan tabed na. Malagip na kakabsat, nga awang pa'y na-witnessan na, dahil nga nagmalam. Kung ti commitment na, may isa nga soul per day. So, tinaramid na, immediately, bimangon nga bimaringkwas kakabsat, kat rimwar na panyan di kalsada, kat adanasarakan na nga tao, winitnessan na. Agasam di commitment na aya. One soul per day. Kuna na, Lord, naglabas ti may sangal daw, nga awan mawitness sa kakararwa. Katay nga Kristiyano kakabsat, kastat regtatay kuma. Digiti live stream tayo, alahan tayong makitkita, handa kayo makitkita, nga madaydayo ti apo ti regtayo kakabsat. Ayan. Picture kayo tumanana, pang-aasyo, ipanyuta comment, itaman nyo di chat group tap no makita mimot kakabsat, digiti regtatay ng agserbi ti apo. Amen? Kathabang agpipritsak, amen? Hanggang detag text ti ubrayaw. Baka habang agpipritsak, kaputang kayo makitkita, tiltila dob ubratay, di da kakabsat haan. Amuti apo ti puso tayo. Amuti apo, dagiti sitwasyon tayo dita. Habang nga madama ti live stream, magpipritsak, ti apo makita na, ada kumaregta, pasnag tayo, agdingag, kan ag-take note. Amen? Oo, ipasnag tayo ti, agdingag, iti sao, iti apo. Diligent and fervent. Number 8. Okay, man nga ni tayo malpasan. Basit langan. Number 8. If we are to do the work of the Lord, number 8, we need to be hopeful and patient. We need to be hopeful and patient. Hantay maawan ng tinamnama, uray narigat, uray adot parikot, uray adot makapaupay, hamoy palubos nga maideg ti pananginanama. Ulitet, hantay ipalubos nga maidep ti pananginanama tayo. Gapo kadigiti adu nga, karit ti panagbiag. Verse 12, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Nakita yo? Nga agrag-utay ti inanama, agan anos ti adu nga pakarigatan, ket at tultuloy tayo iti panagkarkararag. Don't stop praying. Amen? Brethren, don't stop praying. Kung aktibigat, just because you do not see the wind, you stop breathing. Gaputahan mo makita ta angin kat di ka mo tagangasan. So, just because you do not see the hand of God working, you stop praying. Haan nakakabsat. Uri di makita ta angin kat tagangas kalata. So, uri di makita ti ima ti apong agunggunay, agkararag kalata. Manginanama kalata. Kuna ni Charles Spurgeon, delayed answers. Di ba, nung karkararag kagat, di mo lasong batan ti apong kunam. Delayed answers are not only trials of faith, but they give us an opportunity of honoring God by our steadfast confidence in Him under apparent repulses. Picture nyo latang kakabsat.
No, hanyo maala nga sigod di kita words na ayata, isurat yun to no malpas dito yung service. No, review yun to lata no malpas di service. Okay? Pero kuna na, delayed answers, no, deta kararagmot kasla awang pay sungbat na, hala nga panakasuot ti pamati. No, dikat gundaway mo, nga mangpadayaw ti Apo, nga oray awang pay ti sungbat na, hangkang agpasu iti Apo, no, dikat itultuloy mo lang ti agtalag ken kuana. Dayta kakabsat. Iso nga, dayta ti masapul tayo kakabsat. Hanyo ipalubos, nga maidep ti pananginanama tayo. Number 9. What else do we need? Number 9. We need generous hearts. Oh, hanga na imo ta puso, no diket naparabor a puso. Amen? Verse 13. Distributing to the necessity of saints, given to hospitality. Oh, kat hantay nga panunutan kalatay bigat ti message kakunam kat, oh, deti panang ted ko kat baka isot maudi deto yan. Amoy di Biblia, adut kasta nga napasamat, DJ widow woman, kuna ni Elijah, kat ikanak man ti kuha kunana, totis. Ha, itat ibingayin nakman deta bread mo. Kunana ka DJ widow, di ba? Kat kuna DJ widow, ay Apo, kunana, maudi nga ka ng mideto yan, no awan ng matay kami. Ngumana kunana, haan, itad mo, giving yon, di ba? Intad na. Oh, iso nga tat na udi kakabsat, day jayan, haan. Anong tapasamak? Kataging nga di danatay kakabsat, naglaplapusanan ti kabanda. Kasta ti parabor ti Apo, abounding kakabsat. Iso nga dapat generous ti puso tayo, taammo tayo nga ti Apo, abounding mo ti parabor na. Amo tayo nga ti Apo, na parabor mo. Kunana ni Charles Spurgeon, di preaching na, dinggan nyo kot kunana, I have found this truth, kunana. Dahito iti na-discover ti pamatik nga kas anak ti Apo, kunana. The truth is that it is beyond the realm of possibilities that one has the ability to outgive God. Hamo kaya nga artapan ni Apo Diyos. Even if I give the whole of my worth to Him, uray amin nga balor ti pakabalurak ko nana. Amin, no, mano ti asset ti biag ko kunana. Kat itud ko ti Apo, anak ti aramid ni Apo Diyos. God will find a way to give back to me much more than I give. Dayta kumati may nga testimonyo ti biag tayo nga kas Kristiyano. Day abounding grace iti giving. Hanga ti testimonyo kat adut urnong ko gaputa na imutak. Haan. No di kat aglaplapusanan ti blessing gapu iti parabor ti panangten. Kakabsat, we need to have generous hearts. Amen? Amen ba? Umas basit ti amen tayo Okay, last, maudi kakabsat, number 10. If we are to do the work of the Lord, kakabsat ti Apo, we need to have Christ-like hearts. Masapol nga ti puso tayo kat kaski ni Apo Jesus. Puso nga naayat, puso nga agserbi, ken puso nga sindadaan nga mamakawan. Verse 10, be kindly affectioned one toward another with brotherly love. Oh, amen? Dakdakkel ko mati panagayat tayo, ngam deti pa nakairita tirik na tayo tay padateng nga Kristiyano. Dakdakkel dapat di ayat tayo. In honor, preferring one another. Amen? Verse 14, bless them which persecute you, bless and curse not. Recompense to no man evil for evil. Dim so papakan ti dakas tay dakas. Provide things honest in the sight of all men. Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. Ang kagpungpungtot, kunana. Hanggang makagurgura. For it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Therefore, if thine enemy hunger, feed him. Diba? If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Kuna ni John Piper, don't let your enemy's hostility produce hostility in you. Ham ipalubos nga dayjay panangirita iti bumusor king ka, ket pagbalinan na nga na nasaya at tirik nam. Do not let your enemy's hostility produce hostility in you, but let your love triumph over his hostility. Martin Luther King Jr., naling iso na nga pastor, anat ko na, love is the only force capable transforming an enemy into a friend. What a blessing.
Can you transform your enemy into a friend? Do you know how you can do it? Not by hating, but by loving. O, iso no, adamang gurguraging ka, you want to turn that into a friend? Love that person. Ikararag mo isuna, kakabsat. Message sam, digiti nasayaat nga balikas. Ikatam jay guram. Oo. Kasta ti trabaho ti Apo, apay kakabsat. Because we are not perfect people. Awan makitam nga church kakabsat nga perfect ti tao. O, kat to alisto tayo nga ma-offend, alisto tayo nga masaktan, dede kabsat ti Apo, kat awan na kakabsat, hantayo nga makapagserbi nga nasayaat. Iso nga, pagparnuayon tayo, iti puso nga kaski ni Apo Jesus. Amen po ba? Oh, congratulations, HBBC Pasukin, Pastor Ber and family. Agyaman tayo kini Pastor John, iti kinaanep, ayat na, nga nangirugi iti trabaho ti Apo, di ta pasukin, madaydayaw ti Apo. Amen? Agyaman tayo mo't kakabsat kadigiti amin, nga partners tayo, nga nagananos, nga timultulong, nga nangirugi iti trabaho ti Apo, di ta pasukin. Kat sapay kumata, dayti nga mensahe kakabsat, kat nabendisyonan tayo, na-adresan, dagiti kasapulan tayo, kakabsat tapnon nabungbunga pay, dagiti tawtawen nga ipaay iti Apo kadatayo. Dayaw ken kuana. Amen? Ti Apo kakabsat iti maidaydayaw. Okay? So now, let's pray. And as we pray, we will have one song. Okay? Kumararag ti nga rod. Apo Diyos, thank you. Bendisyonam ti trabahom di pasukin. Ni Pastor Ber, ti pamilyana, digiti kakabsat. Kanti si bubukol ng HBBC family. Digiti nga mensahe kan sasaom, ipapuso mi kumaapo Diyos sa lang nga nasaya at nga nangigan mi, no dikat ipapuso mi, kat surutin mi nga prinsipyo, tapnon daytoy ministry Apo nga panam kanyami, nangayabam kada kami, agbaling kami nga nausar, epektibo, kan nabunga Apo Diyos. Salamat Lord, we look forward for greater things, we want to dwell on your hope, on the hope of the future, Lord, rather than on the problems of the present. In Jesus' name we pray. Amen! Amen! Ala, isa mo nyo man, di kita kakadwayo ta? Hi, kunayo. Okay, kantaan tayo, Victory in Jesus. Okay? Victory in Jesus. Makipagkanta tayo amin, kakabsat. Tumakder tayo. Oh, napig sa unay. Victory in Jesus. Okay? I heard an old story how a Savior came from glory, how he gave his life on Calvary to save a wretch like me. I heard about his glory, all his precious plans upon me. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bore me with his redeeming love. He loved me when I knew him, and all my life is to him. He plunged me to victory, feeling the cleansing. Maragsagan na kakabsat ta, kadwak dito, digiti, duwang anak ko ne, o ni Kurt. Amen. O ni Naning, para violin. O ni Kiyon, agbibit po't ijay. Wala ni mami na, okay? O birthday, gayam ni Kurt, tumbigat. Happy birthday! Anak pa ka natin. Diyaman kami kakabsat, tikar kararagyo, birthday ni Kurt, tumbigat. Manong totoo mo bigat? How old are you tomorrow? 7 years old. Amen? All right. Okay, second verse. I heard an old voice healing all this mention how he made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried in Jesus and healed my broken spirit. And somehow Jesus came and
mansion. I heard about a mansion He has built for me in glory. And I heard about streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story. And some sweet day I'll sing out the song of victory. Everybody! Oh, victory in Jesus, my Savior, forever. He sold me and bought me with His redeeming love. He loved me and I knew Him, and all my life is due. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Amen! Woo! What a blessing! No man pe kasto iti sitwasyon na inbalegyan lata iti anniversary ti pasukin. Gapo iti parabor ti Apo. Kakabsat ti Apo, thank you so much. Ti suporta tayo, ti ayat tayo, ti ado akarkararag tayo, ti Apo latat kitan tayo nga tultuloy di pa nagserbi tayo. Okay? So, to God be the glory. Good night. Have a blessed week. God's abounding grace be upon each and every one of us. To God be the glory.